हामी चाहिँ अहिले टक्कै पिनिकाको छौँ होइन। हामी चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि अहिले हामी छौँ यहाँनिर नौरा खोलामा र हाम्रो यहाँ टक्कै म चाहिँ कटिङ गर्दैछु। हाम्रो जमाइ छ यहाँ, आदर्श छ, दोस्त मनिष भाइ छ, यहाँ हाम्रो कमलदा छ। 13 मिनट भइसकेको छ। यो चाहिँ अब हाम्रो जान्छ चिकनमा जान्छ हामीहरू हो। र आज हाम्रो छ देशी चिकन। र म चाहिँ सबै कुरा अहिले कटिङहरू गरिसकेर पनि है, र म चाहिँ अब लागेँ चिकन मेरिनेट गर्नतर्फ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ म चिकन मेरिनेट गर्नेछु अब यहाँनिर मजाले है। तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुनेछ अब। हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ मेरिनेट। झालो फेरि हातमा भन जिरा क्या खाना लग? अरे घर सामान भुला भैया नहीं कोई भेज दे। लाल मिर्ची मैं तो घर में एक नहीं। हाँ बताओ मुझे। बिस्किट आज दे दी एक ओए बेसी दी मेरा कसा चल रहे हैं बुरा मरता। मैगी दे हां दे लवण द्वारा पड़े आगे माफ पूरा तारपर लवण दियो लास्ट ओ कल यार हैप्पी देसी चिकन एकदम खतरनाक हुन्छ। खतरनाक बवाल। सब हाथ में ना बना पी। हां लवणটা পরে দেওয়া যায় কম দিলাম। হ্যাঁ ওইটাই বেশি দিন। ওই গোটা রসুন দে না, গোটা রসুন কোথায় আছিস? সব আছে সব এখানে দিছে গোটা রসুন। রাস্তা তো জ্যাম নেই। দাদা চার দো তো আর চার দো না বাপ রে। रस्सा वाला चिकन रस्सा यस रस्सा वाला चिकन एकदम हेभी पिकनिक। यहाँ चाहिँ म अब भात पकाउँछु। चिकन रेडी भएको छ हो। अब म चाहिँ यहाँ भात पकाउन जान्छु यहाँनिर। यो चाहिँ हाम्रो हो नौरा खोलामा। र हाम्रो चिकन पनि पाकेर रेडी भइसकेको थियो र हामी चाहिँ अब टक्क बस्यौँ यहाँनिर होइन ड्रिङ्क गर्नको लागि साथीभाइहरूसँग टक्कै गफ गर्दै। र चिकन पनि एकदमै सो टेस्टी यम्मी भएको थियो होइन। र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला। र सबैजना एकदमै बिजी थियो। अब चाहिँ हाम्रो ड्रिङ्क पनि सुरु भयो।